Yebo, ingeniso wethu impela sibona laphana kumculo kaMaskandi ke thukuthele ke ganunu wabo emva kwevideo ke sabalele phana ke ezinkundleni ke zokuxhumana intokazi ke edume ke engondlunkulu bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banqala nginibingelele kuyona ke Mboso City MTV sithi nje mase qala ngenini channel yake wenze kulungile uciphe subscribe nawo notification bell kozithola zonke izindaba ke shishayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke ingeniso wethu impela sibona laphana kumculo kaMaskandi nje bese thukuthele ke ganunu wabo ke ivideo ke trendayo phana ke kaNdlunkulu njengoba ke ekhala ke ngombeje ke naye ke uSweet ethi yabona ke laba ke ebazi nje ukulevuza ke baphindi ke bayodla ke ithumbu uphaka Steve kodwa ke babukela ke ingane ke ize recorder kutheni bengangeni ke studio bama artist nje kanti bama artist okwenzani uma ngaba umnikazi we studio ezibambela imic ashayele keyboard adlalele ibass guitar kodwa bakhona babaculi. Hayi mani, abahambe baye studio bakhiphe izwi bayo recorder. Hayi lento bayenzayo. Waphindi ke wengane zothi wakhala ke nangaye ku quality uthi hey uquality ke wazi ukuthi nje adunuse lapha ku Brentwood. E-studio abangeni bayo recorder. Hayi bafuthi impela ke lokho ke nikwenzayo ke kurongo hayi ke wengane zothi impela kusho njalo phana kumculo kaMaskandi ke engizoligodla ke igama lakhe kodwa ke mina ngembuzo sithi MTV bafethu ngithi nje ake nivumele ngihlabe phasi ngedolo ngithi nje qushe dibane ngene video elandelayo.